Keishing lambida, Keishing lambida, una si haikiba, nairam da vanida. Tokai ra ba mahau do, mahau tangaga, haibirage, hawi hauke do, ha. Ai nang hek lang waga uri, ai thobagi phajari ne ba, nang mau sa uri ne ba, ha. Ai di Keishing party le. Hello citizens of the internet and welcome to my world. Ngasigi video di ka interesting or ay kano thobdala ge ba Ninja 650 se review to way abra se yeng ge phone super signal se than de ngasi ki video li yam nungai ni brothers mayam ngasi ki Ninja 650 do ama wai ba phang wai ba phang ni da after wi bayam bu better ka wai kwai to na be thau ra yeng se thau ba ki feel lo yeng se ko review आ रहा है हम साथी ना ओ पास आबगी कनो तो जे इसे तल्ले 6 feet my own selesi so ready 1 2 3 go गाड़ी ओनर ले रहा मैं 650 रन थौ रगा okay I'm so sorry 650 dom no pose 1 2 3 here we go boom nice finally Ninja 650 Ano thau se ha be yeng ase ko 650 ki mahau tan si ai lai se lambi se yam chele ne to ri se ngai te asai da mate ma mate tang nonga kan doin to okay sai mate ka ma thau yeng like 650 hoi 650 ai comparison high da ke de mayam da so kidang confusion lai gani ba ko thau nungai tham pa high da hai ba do comparison to ka da di koi ki 600 Benelli ka ay try to ay 600 thau ra bani na ka Benelli 600 to ka yeng na ra di magi kick magi sing bagi sang ni saruk ani he na bu kan ba hel hai tare sing de ti na khener 600 Benelli 600 ka kawasaki 600 ka ga di adagi sitting position ji jo sports tourer ni na aggressive oidre but khara din non dai ga aduga sigi pose foot pack se aina sum thawri yang pada kano yam tawe fit manga he fit taru ko mawang mi di kitang cramp to oi ni ko khong lady ba foot pack ki position se ai se 5.4 katawang e ba ko ai se ado 5.4 se ai yam easily flat foot almost flat foot oi ha ba ko si height ki mayam kitang kano to bo le ra ga di hai kitang wa thau ra ga sushi ki bike se low way ai na khale ai di magi si am ne me ba ko top speed nong di ai di yeng a roi I won't take that risk like maybe one day bike se use ai di khara sang na su use to grab bike ni na ba ai di perfect magi exact kano di khang roi ba ado so rock with the 600 cc segment da di one of the best bike ai tare gear shift se kitang rough oe I guess alo ngasai ma servicing chu tau thok khra ne ma ngasai thorok pada lu yeng da gear shift se yam nungai gear shift se ma gi neutral ta ba se chat long tai ha ba unlike other heavy bikes adagi magi cockpit hai tare ne si kusing si debo ya masih ya twin cylinder ne and one of the speciality of Kawasaki hai tare magi power se ka adum
kaya ito raw ina dum thambada ise ang nungai lambi na la di tho do City padana ma khara sang na mayang phaba thogdar ga yeng drive khapet sang thogdar min da maram loin khang ani je bike si one saktam yeng ana mai si pointy mamang si pointy go oira ga yeng ne sharp we ha ba ana je body design ha ga na full body fairing su oi ba sports tourer su oi ba adi si gi pot se am ninja gi de ha ga di mai da bo gari ne ga loin curve ka se yung magi sige maning seat ki curve ka se pa se sila sexy ta magi mawangi handlebar se yung 3 clip-ons seasoner adagi split console or shift light yaure gear indicator yaure tachometer pada 9000 rpm po yaure ka adagi quite powerful feature ma slipper clutch yaure ba Ninja 650 se ka magi maning X shape toragan ako kano ne okay adagi magi kano sisu ID weight sisu yamna kano tawre hai mamangi kano Ninja 650 dagi yam tin handare 19 kilos kuma difference le swing arms it su weight reduce tawe hai moi gi frame da su weight reduce tawe hai adagi my swing arms reduce tawe weight se adagi engine da su material sida die cast aluminum sizinaraga moi si weight jam reduce to boda meting pang hai tare lighter engine case ne adugi mathak da su magi si kano twin parallel cylinder oi bako adagi magi head aina sun thorok pada sigi kano si su matho phazan tawe like a wide screen oi bigi type ta yam phazana wide oina yek bang u phang hai tare maningi kano se maningi gai lak pusing se magi pickup tumadi ai hang kana dress sim phazana tawre 650 gi category di yang ga adagi si pot se tawo de BS4 di oi ba fuel tank se hana 16 liter or madagi 15 liter da handa gre hai yamna power da handa ba khot pa kaim leite magi torque horsepower PS power so ani mukti hande to ani mukti hande doi tar ga so magi aggressiveness ti adum na leiri adagi ABS superior ni nang yang thor ka nang gi kano se safe feel to hai tar ABS ti pa na mathau tore gi to ABS yaw na kaisung kai de jab phabiyo cornering su dom ya ba gari ne cornering to khot pa touring ne hai jabe ba ne ba ko adagi tire so originally Dunlop ha pe suspension se kitang softer side le re ana touring gi hege bumpy road ta kano bera di le adagi makhagi ground clearance si me de kitang pen ba wale ground clearance kitang ma wang amadi ko touring gi de har ga di sumba se kitang hawom tan wakhan je kitang nungai je de na ko kitang wang jar ma ga di de potholes ko ba awang Manipur gi awang ba kano da di speed breaker de nungai te ba ade magi windshield se asing with adjustable ne ko adjustable or so that LNK decision no tare adagi twin LED headlamp se ang pas si kai ado halogen di oire jikangi ano da kamai thokuna ka khangde okay BOH ki sticker lere da brother Devson gi sticker ju yare seat ki har ga seat ti padana cushion dore thare aduga name ju name ga haidi pai ba ko maning ina kitang khure ado pai ba ka da mini grab handles yaw mi tung mi gi di kitang nunga roi ba ko to pai pham yaw di ba okay so ai gi GoPro se kitang nungai to am le memory card issue ni su hai ama su yan mem ta resolve to dri bani na video se kitang yam ba su nungai tre ba ko chappa me freeze screen se ekta freeze to ba ado ngasi gi hindi vlog se video se sai da lotion lage ko
ꯊꯥꯗꯅ ꯊꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯦ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯕꯣꯗꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯅꯨꯋꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯛꯄꯠ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃ ꯊꯧꯒꯥꯏꯔꯛꯑꯒꯦꯅꯦ ꯊꯧꯒꯥꯏꯔꯒ ꯃꯍꯥꯎꯗꯣ ꯃꯍꯥꯎ ꯇꯪꯉꯒ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯒꯦ ꯍꯥꯎꯋꯤ ꯍꯥꯎꯇꯦꯗꯣ ꯍꯥ ꯑꯩ ꯅꯪ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯎꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯧꯕꯒꯤ ꯐꯖꯔꯤꯅꯦꯕ ꯅꯪ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥ ꯖꯥ ꯑꯃ ꯊꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯗ ꯃꯣꯏ ꯀꯣꯏꯊꯣꯛꯎꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯩꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯠꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯨꯟꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯥ ꯊꯧꯒꯠꯈꯤꯗꯨꯗꯤ ꯍꯛꯁꯋꯥꯅꯥꯗ 125 ꯄ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯩꯅꯦ